Lumi waktu dia toh. Iba dike molong na kasnong umlatar. Brones surong na kasnong kli umwa. Kli umwa widan mo. Blok umwa. Iba donbor kriam na kasnong sabuda. Blok stick. Iba Justin Makdo nakasnong kli Henry Pelaingut kinong ilam na giseng san pertai baper kibana Mauhati constituency kiba kentup ya kinong ilam ka Mauhati constituency political committee kinong ilam jong gaseng NPP kinong ilam jong ka parti PDF kinong ilam jong gaseng Congress bat kiwe kilawan ban penyaso ilade bat ka parti United Democratic Party menta kasengi hanong po hagabai kini kejing ilang priang subha ya kini riurang ba la penlong haying sa ajong presiden ke UDP Riphoi district uba don bok khamdai hadin gajing pediang yiki sya kene ke parti na kaliang jongki katu kene kinong ilam kila ajing kren ban pensngau sya kinong ilam mila ke jong kinong rim bakiwan penyaso ilade sya kene ke parti ki katok ene ki nong ilam ki bahakmat ki ba ajing kren ki long bakumba ka long mentahi dei tanggane ke parti trairi ka ba idon jingkermen ha kene ka ayom jit nong mikmat ka bala ban pej ban khmi ya ka bah kamiat jong ka jela bat ban penimru ya ka jaj ban reu namar dei tanggane ka seng ka bala suj la shor da ki manbarim ki ban nadu jong ka por all party hill leaders conference lane ka bala jukhot lengkot kum ka AHPLC ka bala tip ya la ka tenrai ban penim khamtam ya ki paj ba kane ka briu hanyo trap om ban lech sanchar pat Shaki Jaka jong kiwei u vice president jong seng UDP central body uba Alentry F Dekar haba ajing kren ulong na pedeng giseng san perthei jong jela ki ba penim ya ka jaj ban riu ka de satang kane bat kala de ka por ba ki paj ba akila de ban jit ya kane ka parti na ka banta ban penim ya ka jaj ban riu kinong ilam ki ba khamat jong ne parti ki balai don lang ha kane sngi ki kentup ye uba Alentry F Dekar ubri vice president ke parti na central body uba don bok khumdej ubri president ke parti na Riphoi district uba don kupar sumer ubri working president uba Michael Kharhunai ubri general secretary lembat kiwei ki nong ilam ki ba khamat ki bala penyaso menta ka sngi ki kentup ye ki khat prangut ki nong ilam bat sau pesan kiwei pan masih ong barabor ba ke UDP kedai usok jong kajing persang jong ki nong yalam ki jongi ki bahaswa ban penteli melan ya kacaj benrio lengba kadi keseng namar ni mi pli nadu ke IPHLC kepala yakun kan da penjau senam sidrop ban yo yang ni kejela kabi jungi kabami tek kami kale baki perlu kongres lu ngasol dei baki syai baka kongres ame kalia kidei kinong yalam jong IPHLC iba penwandur langseng ikon amperi ni ong ba kadi ke kongres ke baai ya kejela ame kalia nri klem kajing tri sitom kajing sya doyap kajing sya set patok jong ke IP jong kinong yalam jong IPHLC hai kan ai kata ke kongres ya kejela andai ki kongres ki badan hajela meghalaya hi tatunrai jong ki ru kadai de IPHLC kisan pos nem ngila keti ngila rangba hato mdei kapor bangini kendit benrio no banwan phai no selain namar kum bakalong kasan nyima kasan sima hangni hapo kari India kum PI hakini kisnem ki balaya badi kani ngalak pensawan nadu ke MDC election jong ka Khasi Hills Bajai Hills Autonomous District Council namar habang idon ke parti kepala syai kedar kebano siliang syagawai kanyam hapo kari ni kijela repat ngidon kam kaseng trairi banlam ya ka sorkar tangba ithi na delhi kinum not banle bidi makani kajing non kam kathau om tangi kani kajela jongi andre wat i kajela khamtam kini ki basa thai lam bingi
ngilani ban shai no kumba shai ijla shathi sa South India kumki mo kita pipet ke Tamil Nadu, ke Kerala, ke Andhra Pradesh, ke Telangana. Kini kila i jengai kini beri ke bastat ke basai but kamyar ba kini kiseng san nyima san sima kiba na shawai pat kijela kenyo ban sisa manthe